Wara li Karl Baldacchino allega li ntużat violenza fuqu minn surġent tal-Pulizija u wara li fil-verżjoni tiegħu is-surġent tal-Pulizija Ramon Mifsud Grek ċaħad kull akkuża li jagħmel Baldacchino, issa żewġ xhieda li raw dak li ġara barra l-istabbiliment Stiletto qalu pubblikament li raw pulizija jsabbat lil wieħed fuq is-sufanijiet faċċata ta' plax. Ix-xhieda kkonfermaw li huma ma jafux la lir-raġel li allega li ntużat violenza fuqu u lanqas lis-surġent involut. Dan l-istazzjon iltaqa' max-xhieda ftit minuti wara li taw ix-xhieda tagħhom fid-depot tal-pulizija. L-ewwel xhieda jirrakkonta dak li ra hu stess dakinhar. Bażikament aħna konna għadna kif ħriġna minn plax u konna tnejdu kelmtejn quddiem plax. Ħin minnhom f'daqqa waħda nara ġiex pulizija tilgħin minn ħdejn Havana l fuq u bouncer kien mixi warahom. Fil-pront nara raġel qisu jaqa' fuq is-sufan u mbagħad bdejt inħares minn ħin għal ieħor u bdejt nara ir-raġel jiġi imsabbat fuq is-sufan mill-pulizija bosta drabi. Mbagħad ħin minnhom nara ir-raġel jipprova jqum jimxi l-isfel lejn Havana u l-pulizija reġgħu ġibduh u mbuttawh fuq is-sufan. Min-naħa l-oħra tat-triq jiena bdejt nara da ir-raġel jipprova jqum u l-pulizija beda jimbuttaħ b'mod aggressiv fuq is-sufan bosta drabi. U mbagħad wara ftit ħin erġajt ħarist u rajt li l-pulizija qabdu lir-raġel minn wara jdejh u mexxew il fuq lejn Burger King fejn kien hemm il-vannijiet tal-pulizija. Wara li telqu n-nies innotajt ukoll li kien hemm il-bouncer qed jirranġa s-sufan li kien maqlub. It-tieni xhieda wkoll tkellmet dwar dak li rat dakinhar. Jien li rajt bażikament kien raġel kien bil-qiegħda fuq is-sufan u kien hemm pulizija u nafx eżatt kemm kien hemm, però kien hemm xi tlieta żgur u kien hemm wieħed mill-pulizija litteralment issabbat lil dar raġel fuq is-sufan. Għamilha kemm il-darba u rajta vera stramba speċi li pulizija juża din il-forsa u jsabbat lil dal-persuna meta dal-persuna ma der qed jagħmel xejn speċi. Dak li rajt bażikament jiena. Ix-xhieda intalbu jmorru jagħtu statement id-depot tal-pulizija wara li aktar kmieni wieħed mix-xhieda stqar fuq Facebook dak li ra dakinhar tal-allegat violenza.